kan ye. O pilpatawan wow. Choror. Oko. Tugatan sapwat. Numelan. Katian ranwat ninen roson po ki chief minister. Ituan patawan. Wow naki. Yang aki speaker. O pilyasanay child ranwat po ki. Nasa ururan. Bilang patang child. Liang sa water. DK nanopis and USA Amerika yang aki Australia obil nono kay mapil patosang opsi legislature yay rice di senator kan yay Mrs. Movic Miss Leka o Miss Jacinta Ludwig say nanan patawan peren tachualan ke peren medan katian ranwat ipatawan ko por ke mepan socha rei apa ban kaperen dia sawote ipan patawan sakaratan ipatawan wai poeki and pilkak sai saleng tapon machail nonor yemen epateng kichain. My most sincere respect and welcome to Australian Ambassador, Madam Jo Powry, with your presence here. And also along with Charge Affairs, Miss Alyssa Pip, we are very fortunate to have you with us in today's program. Although today's program will be short, but I hope that we will walk away with much good memories of the day. And because I will be leading the program, although it is short, but we are very happy to have everyone's presence under the presence of my uncle Iso Nankan and Auntie Nankan. So at this time, according to what we have before us, I'd like to ask an opening prayer that will be done, and let me welcome Mrs. Wilmina Latore, Kaunan Mercedes and Wainu. Ibang sansan ako rin man kupot. Kalanganan ko mo main sa pagkisabol mo kalangan kan masansa lang kiter lalator ang subset po subset. Samat kot makot-kot na lang marumuyin sarawila ren roadway so what? May muyen po ita Rendi Koros and Waysowet. Kupromi and Poita nan Ran Kasakan nan Wasakaros nan Waywet. Kongkat kita ranwet at tungal meitrar o kampil katun kasarawi ala o kat kiway sang kaubakan. Kampil katun mangki yangkit tibatakan bueki atkin makong koros makin buya sabong angkit kong termo itangkit senkin lalong nan songosong laut kan akom kotin nakit kisang meswetin setan akan kombil kotin kasarawi ala ranwet when san salamau o sanamau o napak kaperen o paita mau law me koros imchakla ranwe mang sam me toto tra besoto sansaratanan sakaratawat komkatin mangi kombil katin kuprala o kasarawiya la me kat korusya
nilanglang kapay, and sapol mamuyeros, Jesus Christus at kaun labalap. Amen. Kalanganin low. Dahil kacinsapal, ay sukset. Dahil kacyang nanayson sa karataan kasang mapipan sa isang First Lady and municipal government way sonu yay katilikan ba. Kalangan ko mo tayo. Sabi ngo, kayo po ni, and kawang sa child coach labalap, puyo kituan sa pulma ko po resolap, Olympic, isansal, rena naman child runwatch, kaasok sa. Kayo po ni po na rakson, wasa labalap sa angoro, Pachawan waun kisto nankan. Tikan nankan ye. Wow choror piltoke nan sauren. Chief Minister, Speaker in Council, o son ko pong lapalapen waywat. Pilpacheng di Senator Kan, di Mrs. Movic, Miss Leka, Miss Ludwig. Og chay paros nakach de pacho wasakse chansukset. Ranwach child pacho benet wasakset puk chailan kak kasarawi takawawi ranen lian wainu the Organization of Women magkabikubuktar o kamanamanlar ni mesan kusonet yume pacho ni UML silip kutuwa isa kayo lapinyal isa bayo makacici ke meti koros nan wainu yang aki serbe iputu ya serbe koros iputiar liban lian wainu the Organization of Women. Ranwo kama naman lang when kinuyawin ikaryawan niyalem and sompungan May and Barkor. O ye ranwo kinuya karyawan niyalem and sompungan May na bar yakit isak silu. Kan Pachawan Wulyanti Menel Likan Nankanye Oli Karusan Wainu o Kasamo Kachtian Ranwat Charge Affairs Miss Alisa Pip Australian Ambassador Ms. Joe Orley. It's a pleasure to have you, madams, here with us right now to celebrate our 9th year of Organization of Women Day. We welcome you, madams, in today's sermon. I thank you all. Kailangan din natitig na presidente yung sabi ko. Women of Organization. Dahil katyang nan
Merkaka mocho may ban pa wen kap tulungan sukses chok chay katyanan merkaka sinupuwalisak masani takatiti kipuk sarawi irae wor yaw chay karo se upene puk sarawi masenen kot me akat skiyan saulangan when we die no bele no medini ramasen masenen kot jay serebe saulang mewe nanarahin Kay kadyang nanay so kaperan ang so katumpuan pagkaibiyakan between pwede na penyay pingkat-katuk pwede kaway madal kita dong side yan John Way o kaway pwede pwede natin ay pwede bukan tantalel chay and then dia chay nono yay Senator Caroline Moses may pinpulititi at mga lain so pagkailan ka kayo benaran Senator Amias chay dia kayo Kailangan ng MC. Mona iban patro yung nanay tungol patro. Iban tiyong ki ay tungol sakartaan kay pani. Ap melel ay tungol sakartaan kay pani pang kupron sa matay court. Kaya ki akatin kuproken kitay ran ka sa deli ranwat. Kitay len ka court pa na o ew pa na ran. Wasak sa. Ay tungol sakartaan wow, wasa karmistik pangkupron sa angoro. Lukant, melel wow ki ay tungol wow entoke isonan kan, rangkan yay, lapalabakan en waynu ay tungol wow en piltoke lapan mar, olo iso seriso kan. Lapalap kaitikan korusya en waynu. Ipanto kayo ay tungol wow pilsawon. Mayang patro wasakset. Mapil miya. So mas mayang patro ay tungol wow en pilto ka pa istra patro korusya. Ay tungol wow. Ay saururin. Kompro ay tungol wow en pilto ka komunan saururin. Chief Minister, Speaker in Waynu, sapal mama John Tatongkan Korusya Concert in Waynu, o Kitral Korusya Melal Diakan Koros na Tatong Ranwat, Organizing Committee in Ranwat, o Bela lola kan, kay istukat manukela lola kan koros bayang patong ranwat ko yung master troll. Ako tel pipan siya tukat kan kapayata to yung master troll pan. Alangan ng kupromaid. Isutro ko na bata may panuya sapol mamail.
We know that resin ran watch Peki, Etokotoke Oman Arabas me, what Rabla Rosa to Petro. Even Chapita, or we are at Jungal Katung, on organizing committee Peki Luke Melalong kit, send young patron to my brand. Is to talk into what was on a look what and the long Italy and legislatures and patron or ikapinki ran what at kak patron. Men ay tungal patron ka wait on ran what peki we are running Leo makakota sang ni kosonet and we knew nan riyokite isak tayo. E kasaleta wan kosong palili. Kosanti kay miya nan kosonet magkatay la palialar makasaleta wan dia wiya kosong pal on katay nan wen pompe. Katay lapton kamanala ranche yo oliteyin li on International Day. And we can run in li pil kotoro rala pen we ala ran kosong pal yo only. Ori ay tungol kawait imen kitailen kin tama-taman li me pilatail tiak wiya me got kasam palige peki li utan sang kawa utan irail kin wiya me got kasam pa I me kitail kin kareta men wai kin patowan kitail kotau kainok kin sang reli saukan kisang reli I me pilkin kareta so paitikan kot peki so kotau kainak makareta kitail pilkin kitail me pil mia reta dimastakatil I me pilu ya kaunin panainay mekin kamalaylay panainay nan ay so na palakan o pilkin kamakalaylay panainay ay so kan me songkan kin paratanan panainay Ari men kitailan tama-taman me atay tiyak me pitli wiya me got ko sampal kay tekin peki aso to kosonet nan main waywat akital mamal kili sangot ka wow di nanen ko sampal Ari imen ay tungol ka wait kan moto apia tume men ka wait kitail di anana mata me kitail setoban anane kitailan pakata kawaitin waikan o kitailan manoke kila kawait magkitail wiya kin makin wiya yung kitail o wiya kasampal pan li kan wenton koson natin gender equality esoto wiya kin magkitail banana pe weti yol gender equality wiya kin kitailen patongol kau kawaitol walan kau kawait kitail kitailan eu kipanatel tatok pwe en kak mawang nan panainay mawang nan kausanakan mawang nan we bail mangi ikin kalaprong ariola ka makin kalap masa ni pa sukot li likam tingin pi mapan mo tingin patapat kak palang basang takayo ori imen ibani titi wasata ibang kopreyang kitail aleta kawaitin nan waywat ap kitailan kapatayang kawaitin magtail weweki mainan linganong kitail lian pompe o kaparak pen kak mawang mamauran kitail panainay mamauran kausan o mamauran wain pompe yun sa kalanganan ko promail kalanganan kawait kasenet belet sa isalasang renono de senador Mofit pweki socho te supe abiyay sa wote me nenenit itubek nei makalakan kain sa nama nenen biset yut me go chai marusi no nan barrio kita sa bayu meden me sai sa pagkatay ko sonet o me bisetik ye me tueche
no men the dia men me pulitak and be sarawat chay mangiyar yawasak chay kat dapat pacoye at kawaitin mas ditikan pan paceng puen wiya kapoy pun sapul macay din akaitin and katawan ti chay pesa alangan and kawaitin ranwa chay katkiyang diyo pinew do podok ayay met me when sapul macay program mo chomot me wiyayer bagi kayo and sapul macay katkiyan ranwa kay satlar ni bachot kawait me sangren Senador Mofet o tama sa isal pagkaryaw niya pagkaryaw weban uye mokmokit iban pachowen pulengti judge mamiye kupur kawait sangren soko mo na chay bangket lanan pagkaryaw pwede kadap narala o pitkata sa sume Mia kawait special welcome for Ambassador, or you have anything special to add? This is from my uncle. Opening up the floor for. Thank you. Lady and my uncle, please let me start by paying my utter and deepest respects to Isone and Mankinya U, to all the traditional leaders here today. Thank you. Iban kita cowan siang aja KPSC Pocomot. DH we are ambassador in Australia. Oh, nanpwing. FSM waros pachpeda sampai ke kabacaban. Ran wajib berhenti baca yang cai doa jual ran mau wow iso nang kenyi kaji waros ran wajib sarta. Thank you for inviting me here today. It's an absolute honour to be in the Kingdom of U, which is a beautiful kingdom, and I think I don't come here often enough. And to be amongst the leadership in both the men and the women in your wonderful kingdom. Kalangan and committee and language where we look yang and bacho dan pur and we so what kwenta pacel. O nakan di akan usongkan meban saisan language. I will just make this very brief. I believe Luke Pan, Senator Mulvig spoke about tradition and the importance of women in tradition, and I absolutely agree. And I think when we talk about women's rights, their health rights, their safety, their economic empowerment, their contribution to culture and society, we need to recognise that we need women at all levels. We need women who lead in politics. We need women who lead as traditional leaders. We need women who lead in government and community. And we need the women who make the communities stick together and make all families and communities the rich and giving places that they're meant to be. Anetier kawait, dekat tier kawait sang senator Mofet, niya bacawantar kasampulan di, tanono men, diyan pwe, tepi sarawat. Ateten kawaito, chay nonokan, chay dan nanciyang, tapos na chay bukokan. Nanwasakan paros, kangaten ang peninay lena, nan office, nan pukolapakan. Aplikasiyo melelo me pung ye chay no kan chay dan yata pun macam toto o bulian rian pe sarawat nan jen pasakan nan mumotso nan community kan pungson kan nan office labakan nan takekan
karos masangaje uyat no men lella kulia pen aramat ngater kwen ka kuyata weyeo niye ban kapatapene pung garak makalakan melele kwen kolokol onapek and melele o aramat and way. Finally, one more point is that we need men and boy champions for women as well. They are just as important. So when we speak about the strength and the achievements of women, we need men to be speaking about those achievements as well. We're all in this together. It's not about excluding one half of the population. It's about working together and recognition. Niyan sa wote ni akan soja pitkakan ano kaya kasampulan sejak pulupulkan all pulupulkan babakalukan korot yem pitatawon bueki sapon mamay lucut masojo kumay apungin di dagdi tamen buya pun kakakairata normal nan penene lela wasakaros sojo takan pointa ucupendi yeyol o ucupenol yeydi kareta di minute o kitli karos ya actual kapung kalangan o mana ka pulupukan de babakan karos do on karos ye Kalangan ikuparama. ang Comoy Ambassador Joe Cowrie. Anak, Saisal me Ambassador Joe Cowrie me wiyayar await mo iban kakan bacawan kulian siya bacotong karus ye okay bali keryaw niya ban mo kita yatwen lian banten panien sak onot na bata muna sa ibang katlanan at karyawan ranbot. Saisal me ban miye kumain mo kit saisal yo me ban yawi o liya kan sa isawas pene sa wasa katigo sa may batuwan ta tama kao na bataong kan may sa wasa katigo kakan saisal W, the woman organization, pacawan kau na batar ben tatong kay puen kakan katak upor ong katian iso o pipan miya kau na batar ang ready pagkachong yung sab iso ikan kantin mo nakay tawas penempan totoo puwet akan isang marara. May pacawan to ma-save kan. Na, music kan kakan. Apa di kama, arakarin radbot. O, melel duk, yawi ang sarabain, pinopulkan. Nonokan. Serikan patotore pantente pagkaitan matong o panapali yang may serikan kay katyang nan kadkeryaw ang sukit o takis kay beban patotaran wat ban
Patawan orale beta, aksetuki na bansan sa bantentin ko tan sakit. Kamatong besaisal nan program de Greenwood. Patawan taon na bata yay. Wairin kapat kan patawan biyabu bakyaw. Karos lukayaw. Dote di pilipilen sompat. Bakyaw. Kayong kamatong sa wairin kapat. Karyawin kamatong kan wairin bata. Kiyam. Kasibun kamatong wairin sound dak siniye. Dak yaw. Oh, pinbiye kamatong mepupan kansar ni koyo kendiakan. Yay wairin koto matang mangat. Oh, bil korete mangat. Pilpak riyaw, so dyan ni Pilipinan sompat. Ngayon po, matong totoo pukat, awya totoo kaya kay me komiti try bagi tao kau na pataran wat mga terye totoo kay ay me pukpuk ta buen buya. Rabe totoo kan wat. Yay wairing kabat mapateng. Wairin katakyam, wairin sang taksiliay, siyayin kot mangas, o korete mangas. O kan kateng, kamatong kat, yay tonas kay me katawan sangsad, kau na bataong, siyay, antimot tonas. So, pinipilan sompat. So, part 2 of our program today is going to be focused on entertainment or sports that are founded by the traditions of women's roles, which mostly focus on weaving baskets and trying to start a fire from scratch. Okay, and how to husk coconuts along with grinding the coconut down to shreds. So all these roles will be displayed and all are invited regardless of ages, whoever is interested to participate in this sport program. There are so many women's roles and traditions that are out there, but the committee for today's event, they only picked out this much so that it can be displayed at this ceremony today. And the prizes, I will also let everyone know how the prizes will go about. So kayo when at sakit tata sakit kayo yay tukso kay o kanyang aki salarye sak next on kayo karyawan sakit bigan tukso kay yang aki salari sak now kasiduan sakit tukso yang aki salari sak every matong kat tatotok kat ban kajon kayo karyaw kasibu every price kat maban sa isang ranwat yay tukso kotse since po ebiyeyan kapal daw yung yawin ni office o ang tan pukpuk purun ranwat o di karot maban katawan katoran ban katawan kayo karyaw kasibuan kasakit o modi ang kachota muring ranwat sa isader mawet kareta kukwat yawi yung karos
Joyce Food Therapy. No pulupunkan. Di me koche ko wasumaukan. Kaper ko wasumaukan with karakat main ko. Aimet. Yusuf. Yai Raday. Ano 180, Yai Red. Ay, anong taropwel? Nono kan kau dapat aku. Keputusan kepotong. Nono kan kematian. Wait, kapan? Ashley Chalensho. Ashley Chalensho! Kampare! Kampare. Kampare Ashley! Sering may patuan na may sakit may patuan pakay. Anong taropwel? Uy! Taropwel! Sinabi sinabi ng taropwel. Aso apilan. Raka ko yan. Luwak lang may kotelo mga may raka. Cuma itu saya. Kita may tawag talaga.
Katibitun Pran. Satuan to terito right wala kayo ko daw kasi. Yung ang karopo. Challenge karya kayo. May waway no may tarapos, may kanakap, may kapsreto. Satuan pa kayo ko right wala takap. Ang kabatong karos kayo karaw kasi. Makapsreto. Mawaway red city wala pa kayo. Wala rin city. May wato, may kita na nito. Ayun po, tapos matay kabatong kayo, kayo saklan. Tapos matay sarapin probikat. Kayo, yay Ashley Talensyo. Kergaw, yay Tisha Raymond. Gatsu, yay Chanesa Einstein. Kaya katkiya na yung napanap po. Ito ba? Lah, parang niyang masami. Kuwanto ka dyan sa katang makamakak. Okay, may careful, baby. Masukay ka ba yan? Mahal. Yeah, compacte, puasa. I don't want take them jet picture. Sarikan peduli kami. Sarikan peduli kang mandi akan. Kona mo. Joy school kan. May peduli kang mo. Hindi. Maula.
Kain ko to na. Ay, yeah! My sister was a son to na timpapiyat. Hindi, napakata nag-wait pa rin siya kung po. Kasabi mo eh. Kapung ka na namin pungit. Hindi niya sana. Dami kumain nila. Sana ipag, kuya na na. Pane. Alesya, matawala. Mau, perintah mau. Naik kampana. Yes. Kamu kapan tinggi pada? Jangan gaya begini. Ini kayak karyawan. Kain ko kamatungan fake yan na James Atlano Peyo, James Maria La Torre, de Ines Cariao, de Mary Obispo, o Kasudu, de Jenny Hartman. Kailangan ng kumain mo kami. Ano yung kapalitan? Totoo kong bigyan. Ini masalah saya. I'm so wet. Namatong, totoo kong bigyan. Gatlaw! Nanyang siya ito. Katil ka kasumakaw. Kailangan ito kay Titan. Totoo kan bigyan katlaw sa tago. Kayo jay. Nono katitik. Nono Cinderella. Donre. O nono katimatawan sa latak. Maria Costa. Kerjau. Bocot keseduan satu empit yang kerjau. Naik kok kawan yang nono kan. Oh tetap empit yang minserta. Saya kerjang nanai so sini. Oh sini kan so tapi mon. Oh, ayah karakan, Pak.
Amperan. Lang kami ni. No, Canicia, Bernardo. Oh, kasi po, second set dito itong pagkay. Dinis. Kuita kang kota kanila ka. Kuita na daw yan. Maawa. Kay kas menare pa o. Ya? Dilin, ramen melunul kay din suwa. Okay. Atena ay premios Inoke. Layo ako mahal. Jadi gue, kain pak kamatong terkali sosial. Meron. Kung napatmatong kan, seganet. Siniyay ka lang po kung ano. Ay, dahil ito para naman. Ay, ito. Meron. Kung kulang na naman. Oo, naman. Saan na gusto sa akin? Ikaw na pagkakumon. May problem sa talaga may naita na ka naman from na nonokan may kayo tumatang may sawat ka na may kan kaya na suwi
Nono kan din katong makan ni. Kaya kan siya ni. Majus ka na. Kaya yung pala ko dito. Amen. Kailangan na eh. Ay, so what nono riyan petaisan? Jadi, ay, so niya kagawin katokan tanonokan niya. Serving support, serving may patola rin, no, son ko buk na galap. Napasang, patola na may pinagkraka. Serving karos, patola na may pinagkraka. Danten, pwede-pwede may patola. Ano nga siya mga tama? No, kan, patola na may pinagkraka. May basolan ni Matiya, may basolan. Eh, may sumunod na ako. Okay. Alam cumi. Arlin, alam cumi pangalan pa. Sa sauna. Anak kau. Kami ganyan cumi kan. Naitkan kota nak wewe. Naitkan kota na wewe. Kota na wewe. Ada kata. Hai. My big package. Gusto mo na ko yung naik ko. Mau beli.
Yes, wala. Konta ka na. Bakit? Okay, sige. Aboy pa. Talia, palio. Dia nak ulung dulu ah, nak orang lain. Kanya, kanya. Kau na bata, on kapul matay, kamatong Chumalet bonus. Kau na bata ko. Kabiti, ang parwat. Pintak riyaw. Nono kan kau na bata watan. Silay. O kailan pumangin. Sawasapan ang price. Yes, sawasapan police. Sawasapan Rosan Mall. Rani Piday. O nono kan makan. Ako lang ng kamatong wat. Kanunalesen. Kau na ka ng watan. Kamatong. Dona sa kan. Kau na ka. One. Mày bạn ăn chiếc, mày gấp rồi, mày gấp. Aku ni cukup siap. Nào, bawat. Cho tròn hả? Nak? Ya, kalau salah baca. Salah baca kalau. Salah baca kalau. Salah baca. Mày vào làm chia nguồn đất. Mày làm chia apa kuai. Ada nana. Ada net. Apa kuai ya? Kuai tu. Kuai bau ya. Kuai. Kuai bau ya.
Men kan say. Kapag ka na. Stand. Jadi ya kau. No kan mana kan. Aku kono. Saya Dina surat coba. Gus! Gusta! Gus! Ya wala. Jack naka kono. Jack ini kwende ko hato mame. Let's go kagayane. Ay. Kota. Kahit ba ni kita Yo, look in.
Wala po. Wala kasi lu. Wala. Menlaw may
Jai, sini may lasaman. Na. Mawang. Alkam sudah pelat. Cek lagi. Miam pelat. Ay, akma nga. Ay, mabato ako. Bawi. Parang juga siya yan. Li. Li. Bilang ko mga kumahan di dyan. Paano ka niyo mga kumahan? Jai, Chef! Kasawan! Katar. Nagsiya katar. Mawar. Wala nga siya, pwede. Wala.
bekerja. Oh, me, kasih ye. No, Catherine. Jenny, John, okay, kailangan ng karot. No, go. Dr. Rick, ay may patuti. May patuti ka naman. Ka. Met. Kamatong. And koy mga. Got mga. Tukan-tukalan. Kapag ilaw ka na. And rangot. Okay, nagkitagal na. Kailangan rangot. Jordan, patuwan. Kaya yung and closing remarks sa namiye. Committee, the women organization and Patoto Patakset, kami ang bakay. So, ito ang Amay molatakan pagpatoyo rin kanti. O kisays ko, kay kayo, charar yaisak, ganyan, charar yaisak na, kasi doon charar yaisak. Kaya patang sintupuso, pachota kanwat. Erichay kan, pachowan, pasin, kaya bento monyo, and pachon waray says, kuya bentaro pa, nataan natin. Aguanta atan Miguel. Saya ko no tayo. Beto ko no tayo. Kahit kanti. O bakay ko pera kahit ako. Ayo kanen. O
Kaping kalangan, nabansay sa nasukat, namin ko ni Melen. Oh, imabansay sa committee. Kamulitin sa kanya lola. Kalangan kan. May patutusan sa kan forest. Web sa pumatay sa kamukan mo Kung saya tuon. Yeah, apoy masa pagpin. Ay, tena no pilu. Ay, yung Ay po, sa pumatay, kaping kalangan, dinin sa kabelen, usape. Kabelen, kaping kalangan ng paligay. O, individual kay. Be, kapit na batuman to, sa pumaray na right now. Sawat, ay meselyang sa union. Ang pros and company. Excited Store, Black Sun Store, Rockstar Wages, 710, Ace Commercial, Leno Store, South Park, Legislature Fund, Congressman Speaker Cup, Councilman, and Ways of Cup, President Water, o President Mount Ellen, nakabayan sa pagmagsabi ng Brandon. Sawasakan, Soche, kasay sa latay sukse, daban, peso na ang taropoy kaping kalangan. May inanentap o kamitipan, pasawan pakita, kapungwat, at taropoy, muring Brandon. Kalangan, melet sa wasmasay sa kasay kanwat kay poliskan, masang 911. Balian Mampuni, Balian School, ay Salatak, Labit, Pasawan sa right ay so, o batin ko to kung angkot. Labing kalangan, o Bastian Ranwat, Wepi sa pumatay daw pinamin ng Puita Mau, Kalian Pen, Let, pumatay. Opportunity. Melen sa pagmatay ni Upanen Ranwich, Baban John Tatokin Opsin Wekan, may inanay sa was ngater Ranwich, Nono kan Eupene, Ban Kupren, ito nankan ye, o lukotokan, masang opiskan, pesikan, may inanay kalungan nata sa pagmatay ni Upanen Ranwich. Melay P6AH Radio,
sabon mama tawa cuma langsung bil politik kan wot puenta pipaten di. Nono kan me iso coba cowanta me pacowanto amai cuma sawas. Baba kan me politik amai cuma langsung alangan yang kupun karus yes. Oh, jadi match me kaya kala sabon macai eu penen run watch. Amia me pacowan. Music the wait. Ayon kakan pi. Saya salah sukses. Sabon macai eu penen. Ada kopi, apa dah? Alangan yang kupun karus.